će ovdje. Ja, imamo tu 3 kontrakta odmah pored. I ovo troje ako završimo ovaj ovdje dio, ako to riješimo, uzmemo to, mi smo vinali. Može. Ajde. I like your idea. Samo Ode svi ja. skočite na te 3 kuće, nemoj Unire. nigdje se miješati. To puca. What the fuck, bro? To došlo kod vas. Jes, čovjek, došao, sletio tamo, ja letio i... Razmišljao, aha, jedno ga pravi. Tu frajer, nema helta. Kaj, ne vidim ih. Ne znam gdje pucaš. Ne vidim, aha, vidim gdje puca. Ja sam jednog ubio, ali sam nokan. Sad, ko će tebe dići? Ko se god popne van gore. Puša me jedan, Šut. jedan im je full dead. Ja sam tu. Evo, puša jedan, šta si ti penji meni? Mrtav, još jedan i gore Drugi. tu, na istom mjestu. Sam ti pušaj meni van gore, Toni. Eto. Jebat će me sad. Sad na mene ubije, sad na mene ubije. Neće, pokrivam, sam ga diži. Dignuo. To je gaj. O, Sam ga diži, on je jeban, pobjegao unutra u tunel. Pa? Nemojte ići unutra. Downa. Gdje je drugi? Ljudi skaču. Evo ga. Pored mene. Markaj. To im pogodat ništa, sve da hoćeš. ena ga na prozoru. Na prozor. Leđa, to. Evo me izađ gore. Jeste save? Save. Čest. Frajer je skočio, ja sam lego. Frajer me izmašio zato što sam lego, jarane. To je to kad znaš leć, kad ono pucaš pa legneš, znaš. Sve ću mu uzeti. Sve trebaju kit. Evo ti, mada ti to... ne 9 jebote. Ne, 9. Evo koliko ti je ovdje? 6. 6.000, vraćiti. Daj Kupi mi. pa nek vrati. Da uzmem još i UAV. Sve. Tu nemoj para. Idemo push sa dvije strane. Za tebe! Daj! Para sam im uzeo. Jedan kod mene. Gdje? Mrtav. Srećom pa ne pogledajki. Između 90 i Ja rijem te 200 dolara. Pa ne isplati se ništa. Ma isplati se. A dobro, trava je taka, cijena trave, nije to... Jasno, kad bi... Me prepada jebi ti da. Mene traže ljudima, samo da znate. I blizu. Uzeo sam loadout. Ja sam. Sad znam gdje su i sad ću ja Evo uzeti. i tamo ću. New objective. Sad kad bi on uzeo UAV, vidjeli bi čitav mapu. Če? A, mene rašaju ljudina. Ne rašaju. Ma ne rašaju kurac moj. Ja jebem. Eto i rašaju te. Eto i tu. Sad nemoj izaći. Hoću ga aktivirati. Aktiviraj. Ja nokan. Jednog sam noko. Ne znam gdje mu kolega. Idemo Dariju pomoć, ajde. Prati ti Toni tog s leđa, ajde, idem ja vam. Hajde. S leđa me frajer puca.
Ubi me, ubi. Dario, daj Marka, izgubio sam ih. Aha, Dvojicu noku od tam. Dvojica noka treba i završiti. Sami su. Završio sam. 2 kila sam dobio sad. nice, prešao sam ga. Jeboj ja mater. Evo ti gas maska ovdje. Ovdje, Moramo ali se. nas likovi rokaju na krovu. Šut i mirno. Eno likovi na krovu, znači headshot, Ma nokan. bravo. Samo na headshot idi. Drugi ne Headshot. armora, nokan. Gotov. Završen, bravo. Dvojica ovdje, lik još uvijek gore. Ima shop od Džaba nam to sve, Dario, 14 sekundi. Samo Ma, šo- pušaj, ljudino, ja te govorim pušaj, ja sam rekao pušaj. Evo, sad Ima. puca, vidiš? Evo me. Ja sam dobar. Bježmo. Ja sam kupio isto jedan UAV. Dvojica, trojica, onda... Jedan nema armora. Ona je umro, ona je iza bukve. Očuo je, Dvojica riješena. evo ovdje. Eno ga gore. Stari tjeve. Vrace. Ja ljudi imam 8. Aktivira. Što Evo nisi? iza nas! Druže, dvojica ispred nas. Dvojica ispred nas. Tam. Janja noka. Ima još jedan ispred mene. Vidio sam. Pao. O, Jan je još Ima van. još jedan. Završaj, probaj se self revive-a. Pa pored mene čovjek, nisam ga vidio. Neće ona ništa. Self revive se čovjek, jebe mu staru. Nećete vi to brzo još, jel? Evo, Hoću, gotovo hoću. su mi. Kraj. Hoće li vas dvojica preživjeti? Ja, preživio. is sam i hoću. Igor Pogledaj gdje sam. Gdje sam, Dario? Ja sam jedno isto. Ljudi, imam 9 kilova, pa. Gdje sam na telefonu? Svim, snajpaš sam sebe. Mi smo, ljudi moji, ovdje dobili već jedan game, jel tako? Da. Ja i... Ne armora, O, pao. Down on. Lik tu, u kući. Down, Baš bom. Ajde instant down. da i pušam. A ti boga mi para. Vidi par, a nema šapa. Armor. Evo masku, uz masku. Imaš maska ovdje. A to je tu. Kako nemaju UAV-a, rane. 10 kilova. Tamo tim ima, lik, sad sam ga vidio. Jedan downan. Evo drugi, Nema armora. downan. Opa! To! Mrtav taj, nije down. Mrtav. Team wipe. E, imate 2 na 2. 2 na 2. Šut. Ovi znaju gdje su. Eno ga. Downa, rush. Evo drugi tu. Gdje je drugi ba? To je prema njemu tamo. Eno ga iza bukvića. Lijevo! Ma sve! Ljudno. 12 Idem kilova. večeras.
Ja sam imao downa koliko ti život hoće. Trio, fantastico. Ajmo dalje. Kako uzbuđeno, znači, kaže Dario, eno ga tamo, ja samo pali. Znači, puca. Ja tamo i odmah markam, da znaš gdje je, jara. Ah. Još ćam opet za ono. Ali nisam htio odmah pucat, ono što si dao, nisam htio pucat, ja sam htio clear shot, znaš, da ne vide da znamo gdje su. Vidio sam Majki ja. kaže, snajper i ti dvije legende. Veliki pozdrav, pozdrav Majki i tebi. Znači, experience arana 30.000, 13 kg.